FBI, good evening. Pakadto kita sa mga Cebu and nag-take out kita sa pagkaon. It's because 7 PM maglarga ng barko. Yes. Guys, magano kami subong unlimited chicken with my pakas. No leftover guys, so testingan namon kung ano katama mon makaon. Round 1. Okay guys, so na-challenge gid mi kay basin magka-leftover mi ba? Nya no leftovers ba ya? Madahal. Kasi mong maingon sa Tomb Raider. It was good eh. Nahadlo ko kay Kwan. No, Kwan na ito. Dili pa binlan o. Isa na sa English. Ha? Isa na sa English. No leftover days. So ato minahadlo eh.